isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan meten tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wenno naannayas met ti panagdan nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, ket mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na laeng taoray kasanugayam ti kinapintas wenno kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamet pagpatinggaan na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nasayat mo, tasimbang putkan bakit? Ay, uwan nga rod. Narabyanak mo tan. Grabe mat ngamin ti traffic. Intex na kumangamin, hindi na-dismiss ka tas sinukon ka. Uwan ko ngam nalobat mat nga rod ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at tinakipila ije paradaan. Pwede mo intugot ti power bank mo ay. Nalipatak nga rod idi agsapa. Ti amukit na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarak ko Awan mat. Ay, sos. Simroman nga rodan at ikabaw mo bakit? Uwan nga rod Talaga abumakitin da tao. Nala. Agi na nakapailain. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyanta. Umuna akon arumwar lakay. Di na ko nurayan? Saanan? Maladawak ngaminan no urayan ka pailaang, Harold. Sa bagay. Agalas 7 ngagpeso. Kani. Jak pailaang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing. Ngam no aping nga aging gaita kat saan ka pailaang anakadigos. Nagbiit mat nga ro ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Ngam na alas 7 mat ta. Ay sus, ti ko namkit impakat mo man ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko dinalpas mo adagos. Ha? Sige tamapanakon, jak kayat ti maladaw iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kayat ko ta aginana. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen boss, matungpal ti pagayatam, commander. Ado mat tinabati nga innapoy kan masida itay. Ipapudot mo ton ta iso ti pagar mo saram. Wen bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, kat agyaman akmanan bakit? Awan anyaman na. Alam maturok tanta ni Rabin. Kaya't kuntagi na. Bakit? Abdakon! Bakit? Sa dinutayan mo? Umay ka, tagtaginatang ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso aging matangak. Trixie, bakit? Trixie! Nay, nagulimak mat dito'y balay. Rimurang nga ta kaya ta asawak. Kita agman iti silid mi. Awan mo dito ni Trixie. Naurmos mo ti pagidaan mi. Rimor nga tayo. Dinasayaan. Awagak langin ta sa awak. Wen, kasta teramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino taen na. Apay, nagapa kayo kadi iti asawam, Harold anak ko. Saan mo na lang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimbang pait idirabi ay. Day tamot nga rin ti pagsidsid daw, nana. Day off na nga minidikal man. Kunana akayat na tagina na.
So adya akong riniing, kan kinasarita, tadi nang rod kayat ti masinga. Ngam iti sumangpetak, awan mo't ijay balay. Inawagam ko maa. Unattended mo't nga rod ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, wenno italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramiden ti asawam ti kasta kunak. Ay, saan mo't kiti nanang? Itala ang aramidan na tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapanan na. Awan mo't nga ron nanang. Ginapod no na. Madanagan akon. Ala, di ka agdanag anak kaw. Patsyak nga agawid tumulaang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o tiba 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi ti lintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaid na din Harold. Ay, bakit? Amo matan ay. Nabanugang. Alamat na bakit? Itahak lang manin nga agkidaw ka. Pangaasim ka di at apagustuhan na. Tani, nagbayag mo din dyan ako di. Di ka di makauawat, Harold. Ni, kati kang harot agbog kawakas na. Nakabapain ka dagiti karuba. Ang mga numangagda ka. Kasano kat dagulit ka mat? Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin dayta, ha? Ay, pasensyakan bakit? Sorry. Sige. Maturog na nga rin. Good night, bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Sika talaga manang marimar. Amo matadyak agtay-taya. Damagong pa lang. Dinamag ko laang bata. Anyang itamaw, ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanya. Pasensya ka malang. Ngam talagang awan isim ko iti huweteng. Sana bali? Tadumot ti kalugaran tayo agtay-taya kang ka. Aywan magkit di Sige. Panawan ka pwede to'y manang. Sa dinungay ti papanam, Harold. Ije siyap. At kami nagururay nga agparipir iti lugan na. Ay, mabiitlaan. Apa? At ka di baga manang? Ay, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tamangan nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Anya ti kayat mo asawan manang? Ay, kat adakan kan ang mga miris iti imbaga, Harold. Sige. Manang! Manang! Mabitaan! Ay, laging gaita. Diyak pa'y lang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanyak. Panyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga dakkelan tinagbaliwan ti amin. No idik at nakaragragsak kami kani Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa'y kit din ti panagapami. Ura dagiti awan kas kan na abanag. O manaylat na pag-apaan mi. No idikat nagagat nga agtagibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto, aglaba, ka naglinis dito'y balay. Trabaho mataminan. No idikat isagsagana na ti pagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na matantirumwar. Kanayon amarabyan. Kas ito, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat. Sa bali da ito yun ha. Mati, tagparparik na kanya. Nas ka na paliiwag na asawak. Saanin anasaya at tikastoy ang mapaspasamak. Trixie,
Mabalinta ka titag sarita. May papanitian niya, Harold. Ammo kunti amin. Ha? Ammo kunti may papankada kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga. Nupudno ti na idanon kanyak. Iso nga ibagam kanyak ti pudno. Ko. Pudno ka ti aluklok ko nak, ha? Trixie? Sorry, Harold. Aklunak ang nagbidutang. Pasensya ka. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, hanggang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Adda ka di nagkurangak. Adda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangam. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulag. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie? Kasanon ti pamilya nga nararpaapta? Talaga ka ding awanan patag ko ka, ha? Napatag ka kanya, Harold. Iso na lang ang tatalaga adjakon kabailan nga ilimod pa iti amin. Nadaman nagkurangak ka. Ibagam. Pangasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutom kumaa para iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diyak ka mo, Harold. Talaga adyak ang munoan niya ti aramidag. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa unday ito'y, Trixie. Apay nga daawit mo abag. Sa dino ti papanam. Umadayo akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim. Di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie! Diyos ko. Talaga ka di aging galangan dito'y. Di ayan-ayat mo kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay kalaang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo payla nga inuman, sir. Pasensya kan. Ato lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita kunak kuma, libre akmat, sir. Agyaman na. Iso na lang ka. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay lang, sir. No maminsan ngamin, kat kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Ayun gayam, siyak ni Sandra. Siyak mat ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold. Kasla na bayag matan asaan anagaw-awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nga nagbayag matan ngay da iya training. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta. Umay mulat ta sumarungkar dito balay nukwa. Un nga raw na. Dan sa mailimlimot di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimak na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan dyan akta bakit? Di na kaya't ang makadisturbaw. Di ka katiag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Punumat siguro ang napan nakitrining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, barik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Itigas ta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga kasaritak to ni Harold, apaman asumangpay.
Kasla da na dagsan aparikot mo. Ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang. Nakasagana ak adumngag, Harold. Iba tinak ngamin ta sawak. Si Murot iti sa bali a lalaki. Kastagayam. Sorry Jack amo akas ta tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapulno na. Awan pulos ng ibagak. Si Kalang. Ha? Jack kabagalan nga ibagay ti pamilyak. Kastamod din iti pamilya na. Iso binukbukudak latan da ito aparikot. Dahil lang. Taging gaita. Kat nagsakit pa lang. Nagdagsin pa lang iti parukong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagadyak maibagay ti pamilyak. Ammom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka. Adda aklaang ditoy. Nakasaga na adumngagkan ka. Ba nagapagyamyaman ako, Nay? Amom, manmanot itahawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Katsyak day ta. Ha? Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangawid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotsek. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amunak. Umay ka, Trixie. Mapantay ti silagta. Saan? Ipatanak, Harold! Pangasim, Trixie. Agpardong ka kumamat. Nagbakasyon aklang iti sumagmamano abulan. Ngam addamit gaya man nang isukatang kanya. Trixie, saan... Saan asika ti kasarsaritak? Ha? Tumanda ka, Trixie. Di mo amuti magbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin, Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilyat. Ngam sika, saan? Tadamit gaya man sa balim. Pagbabawyam da ito nga inaramid mo kanya, Harold. Tandaan da ito. Tulungan da ko matatang. Nanang, diya ko na mo daramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay ngamin aya. Anya tinapasamak, balasang kaw. Wan mat ngagpaisaw, Trixie balasang ko. Kasanuda ka nga'y matulungan. No di mi mat amaw no anya tinapasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit, nanang. Tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak ijay Manila nga agtrain-training. Agragragsak matgayam ni Harold iti sidong ti sabali a babae. Nay, kasano na pasamak day ka? Tsaka mo, tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu, tatang. Ay. Saan na mabalin day tang? Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Masapol ang makasaritak ta anak tabakat. Saan nga kamkamali na dyan, Harold? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak. Pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatagbaw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak. Pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumungbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipudno. Sana mabaling agul uli magkalatan. Agsawa ka ba na? Pudno timbangan ni Trixie, tatang, nanang. Nga masapul ama amuan nyo man, no anya tipudno. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya tipudno anapasamak. Iti kasta, amumi mat ibagbagamay. Ni Trixie ti mo na anak ilalaki.
Ha! Anya! Day tatipod no tatang. Nana, nagululi makaklaang. Gaputadyak kayat amadadail ti pamilyami. Ngam awanan na aramidak. Tamas pinili na ti matayo. Pasensya kayo. Ngudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok namin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ngam sanot gaya man. Iso ti imo na anang loko kanyak. Tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga iso ti dumawat iti pamakawan. Saan? Tasyakpay ti inaramid na adakas. Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo daytoy abanag. Nulakit di takabaalan nyo pa nga ornusen ti amin, aramiden nyo. Nanang, husto ni nanang mo anak ko. At least ita. Amumen, doon niya ti husto na pasamak. Awan ti sabali adawat may. No saan ati panagragsak mo. Ada amin kin kaapangedang Harold, anak ko. Kalpasan ti panagpulong ni Trixie kadagiti dadakkel ko, pimmanaw metlaang daytoy. Ket agingga ita saan kami pay nakapagsarita iti nasayaat. Awan matendamag ko no sa dino ti ayan na. Naidistino met iti sabali a lugar ni Sandra. Ngamkit di adalat tamet komunikasyon mi. Pudno nagbalin kami met anasingad ngem saan pay aklaro no anya talaga ti relasyon mi. Intalag ko mat aminan iti Diyos ti amin. No bilang man taagawid tupay ni Trixie dito'y balay, si dada anak met amang pasangbay ken kuana. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. No talaga asaan yun akabaalan ng ornusan, baybayan yun. Panagkunak kat nasaysaya at matlaang no lipatamon ni Trixie. Pakawanamon kat baybay amon iti kayat na nga aramidan. Itad mon ti wayawaya na. Igaad mo kit di ti agtrabaho. Pasaya atem ti biag mo. Ag move on kan pagayam ko. Kat di mo paidaman ti bagim nga agayat manen iti may kadwa agundaway. Alakastan pagayam, Harold. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.